And until then, home. But we say found to baby. The lady that called, what go through pain near this hour. What fit of few years on what tunnel. I don't know another one fear. I don't know Pibona Chin officer. Listen to me. God is at work. And until you see a Call Liberty conference, come and support. Obiani wa yi ni peswaba. I wish I could play this voice. My BBC last week or Sunday, 200 Ghana. Sikebia was shani mo bi tenika for many years. And no any friend I will say Adei, Madam, Dodo. Dodo. O dem do sika bro. And you may have friend say the pan is sika komano. O dem sika kro. 250,000, 2.5 billion. Or 200 Ghana cedis for Liberty Conference. The sika for 2 years or you nipa call. Nipa no friend and no pa no anwumre no. But the sika mano. A man check. On to sika ntwene da. Because sika don't farm amini. Ye de ya hoboa na siesie na yakoka nyame asem a e de nkwaje ebre nipa. And 2% support to 0249 640 993. 0249 640 993. And no me papa penny me frame to me for say, O my hine, e mo abe mu say nipa ba ho e be sre moa. E san say, o mu do. E bi no so no nipa bebre na atwa ho hye o mu do. Ana na wonte foundation bi kura nanka. E dom no omo support to kakran nanka nipa ba because we are no kwafo. Ana no me ma me Sarakuba. Me nua ba. Oya de bi o the seed bi breme. Se me famoa. O de ba any be 2 days. Sikalo so nyina akọ. On the make no. So when we are doing something here, we do it for to the glory of God. Me say, many mre obi ade enti keka. Said the me nko me mam ne me yinum bedidi a. Kamini how cry. Na muni part do na ho chire wo munti. Tina me yemo no show cry wo se me de passion ne kasa say sisi obi a. Anse eyenti. Adwuman enhyase na enye ye. Adwuman entumpon. Abusua no entumpon. Aware no entumpon. Arapeye na ye my crown so. Ya friend na kwa mi osun kwanta bisa bet my friend say ke. Arapeye me ka sem ketwa bi azani akosompa newsroom. Life itself abra ye boyi. Sawu po abeto na ato nso nko ade e de ho enoma eba. It comes with its own challenges. It comes with its own opportunities. Sana abrabo na yahye no. Sa abrabo ma yakwanya. Abrabo ede. And sorry ba. Abrabo ede nyoma bebre na ba. But me busa say why you krado? Are you ready to meet life no matter how it gets to you? Why you ready? Life comes with preparation. Life comes for those who are ready. Because if you are not ready, it will come. If you are ready, it will come. But I want to ask you, are you ready for life? The fact that you are alive doesn't mean you have life. The bread of life. And you can also have life without being alive. Yes. And the other person Musa say, why you should so cancel? You be running in it's time for our news. Mami ko Sompa newsroom. Your friend na kwame. Osun kwantebisa. It's time for news. Sompa FM. Sompa FM. Die waguo no eno na wutwa Sompa 98.9 FM. Die waguo no eno na wutwa Sompa 98.9 FM. Die waguo no eno na wutwa Sompa 98.9 FM. Sompa TV. Emma Akye Abia.
Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba sompa. Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba sompa. Download the Terra One Media every Play Store. Natsiyan Sompa 98.9 Sunyani. DNH ewo Facebook Sompa FM. Shesha Sompa TV ewo with decoder no so. Na hwaye Sompa Emma Aketiapa. This is Sompa 98.9 FM. Sompa FM. Sompa FM 98.9. A lot of region so far. With press conference like what happened at Kwabri East, I'm not worried about it. It's a constitutional right, and the person used peaceful and constitutional means to express their worries and their concerns. That one I'm not worried. I'm worried where people try to take the law into their own hands and then maybe express their feelings. That one I don't support it. Definitely, once you will not be able to break that expectation, people complain. I'll be the last person also to say that the Ashanti region has been sidelined in terms of development. Petition gap is 100%, and we work up to best 60 or 50. Not fully break. That doesn't mean if not perform. One, let me give you spoke about roads. Since 2017, 336 road contracts have been awarded in Ashanti region alone, and with a length of 6,498 kilometers. So far, 1,500. Somebody should give me one government. Ora Simon Osei Mensa Asante Mante Musuafo nkomoba na wo boss MPP aban wo pa ye wa ye bi dia Asante man ti se nei obi kokase onye free 1993 aban pia no wa ye mpuntuo ese MPP e wa Asante Mante Honorable Raliba Zuela Abudu eye wo soafo a ya bori de sese nyame ya na okopie abadwaku atoto nipa no se bi amampani na do dankwa kufa do bo obi din a na se nyame ye na dom na se ye gine tumu a no mabaye wosoafo behwe nkoda setena na afenso bambo ho nsem so wode dwumadie bi abaso Asante Mante kropo kumas ne nyina ayese ebeboa ye na afenso ye de adwene nyansa hunu nka na afenso ani a ebia ekwa akese bia nipa bonfo bi ede nkofo bi firi baabi eba wo manmu anase bia nipa bi wo manmu a sabi kwan ofa so wo di ne dwuma sabi e wode nipa ho dwadie na wono wode toto ne nema e wo na brabo mu wono saa de nyina so ebetimi asia no na wakyekire mu sade aban na hwe animu ene sade dwumadie no ebesi akro ye bodo on human trafficking ye nkrofo a omdi omko bebi a omko se omko ye dwuma okoduru ho a na amane nko na wo Ghana kura bi ho obi kura ye traffic ko mo Ghana he ya omko bebi a obi na busia me was story bi obi sister agene ba so me de ne ekwatena me ho na wodena ko mo obi a akra no obre the fear ho na eja obi hu ye na obi se bisa akra na akra kire na eja odi akra no ko ma na busia fo na bi ho a ye do mo ko amanone like Arab Gulf no US America hemfa na yesi o manye edwuma no fepa okoduru na we seize your passport or say koye dwamasem ana koye edwuma bia emfata ahyawo ana okroma na nka ba bi oten krase ba bia wako enti ene no ya frɛ bambofo police immigration eyoko and customs and agenda so ka ho say omombra ye be mo training ye training womo all the courageous they are training and we go ya training be pre Honorable Abdul Zuela Rariba ana yetene nka na dwumadie no ase no na abambofo wo ho na Ghana Immigration Service Asante Mante mu commander Edema wo mo Charles Bediako woro so ne so bakase HS asewe Madie dwumadie bi a ye tete aban dwuma ye for to say police, immigration, Yoko and others senior beya
Who say obi bibi about traffic na obetimi identify na wa report no ama the agency na in charge no so that obetimi act so ama affair no so abras. Oh, me nkase osro me nkase ofom but enye so rampant enye say ene obi traffic wa ni ade enti no yebisu because obi okra o mo transit o de nipa ni firi bi ba o betina ha kakra na o de na to aso ko ba bi enti ni nyina no ye hwese ne a traffickers no o mo kwan bi o mo fa so trafficking nipa enti go ho mbe promise obi bi so yenko kuma se ye kwa o kwa ko ye adwuma wo bi a chop bar ana o ko bi but o de ba bi dru kuma se no o be hwe na o mo na ko si ba si bra na fe o ji hu skani ade. Era Charles Bediako Ghana Immigration Service Antimantamu one commander. Otu fabrin pound na se kofi sabe akro from ehene no mo de papa se na manfo se bi ekuna na mo ni ane bia ene wasi bi kama ni pedronu ene betra so ayo wo mo yi na wo de ensam itu dwa wo bra enra na wo jemu e de ama tememfo eno wo se ne ama bebre na esi na ni so obesi charity foundation ene court dan na enso se de na manfo bo wura mu no wa hwe na dako ene sensan wo yo dendende nene na wo bi ka hey ya bona bomo a ene na kire se bema pa na wakamusa sanse ehwa na bo aka no enu ti na se wasi ade ama wonom so wo monyi wo mani pa e danom wode sami tudwa wo bra ne sentrofo enu so ye jana enu de me ofa me bi di na de penso na anso me ba na asai kra me bedru ye no ana me ma broni be kasa renovation e be yi mu nyina ma ye pinti ye no kama Intinam ni se medama na chese Janabia de project se simedi sunem se no de bekọ akiri pa kakra ba ya na me tackle layout planner crew chichire plan yewie ne tackle charity foundation kola ibetimi abo mamu makusku yewie na afi yes ne yebe bibi na DC NDC penso DC na nankroma me ko ne nchen na okachem se na yehia court district ba woka sa kirem na me umitrim dada se court yebesi bi wa ha me buy me me penny for ye ne say ene ye nkosi court ye nsi circuit court e fancy say no aduru be say broni be kasa about 85-90% complete eno na obi kan kire me say kruma no ba ko ene obi edi nkomo no say eni agana bia na ye si court kan say dem kan o say eni agana bia ene me so de nam nim say committee wa ha KVIP de ye na aye mono ne esiesie no sai me ye de ma wo mu ma nyida tina che sama asei abasa ha me kakra ya me nante behweso na me ka kire mpeni fo se da bi ye nyai court no ne mewie WC makuru nansa ene de beta 20 seater WC e ma de edu me ma de edu otu fabrin pound ese kofi sabe ekro from yin o wie ye and amensi no kracha ogina mu no nyam for prince kakari wono so abo wo yin ya ba so a wo ahye ne bo so mo ba hweso yie amena gina kama pa yeda na ase na yitu kroma no so frehwem kwa na ebia na enkoso bi na emum kroma no ye ne ye koso titu eso ahonidi yen ka se na ye dia nti ye kwa de ibedi kejeti ade asu ni no ye ba ye kromu dia ye ni suni na se ehihye bia ho se yitwa sika so ye ntwa pese de be ya ye de nipa na edi bo ade no ho bra biti so enkane a ye yusu e wo se mpanyimfo tuaka ye ma se ye betwe nyina wo se mpanyimfo tuaka ne senti ye be se mpanyimfo aji bibi kakra ewukuru no ho e de abo janabia no ho bia e be se omanma no ntiase na omo entua na anya se wotua nso nti no na okwa unisuni ye ni suni ye hwe ebi ba bi dware a ho e kama pa e be se kuru no ye ne ye be ye yusu nti ye kwa asusi a se fata bia ye hwe na nsisi so wey ayon manyafo prince kakariya wono ejina mu sabia krofom eno wo atwema kwanhoma mensini no se aban na musini kasamafo adema Kumasi Technical University aye Dr. Charles Obes wono na wone Sompa kase edin komo bra yete sai ECG atu anamo bi
na wakotwen kanea na homa ne bi afrimu ewo horse ahodo bi ya ewo sukuu no emu ana ebusa ne se papa ne yatie ne wo na aye kasamafo kasa na etie o Bese every December 2021 eba na enuma besi be April mu ni na yenya yen bill bia esese yekotua se technical university me ka ye campus a ya adakoja achi no na de esi ye ne se yen 2 hostels wo ho eye Get Fund hostel and a SRC hostel ECG for no ebe disconnect ye se de ye ka no na de ekosi ye ne se me ka se ebre kakra ni na ye bills ne ma April na bills ne ba ye na eba esese unum se te se aban adwuma bia no efa process bebre mu ansa no wakọ akotua efi sa bre na aba na nim kosi enno na ansa ne nyina so ne bi mai enti be fa first one na de ye process check no kwai ready ayi kotua afa enno na onum ba adakoja ache campus o se omo de bill for aba ehwa no mo gina so se omo we be disconnect here efi se esese ye tua bill for the 2 hostels enti na ye tie ye na kakra efi se ka ye hwe se mana be only man so na ye di achire na ye hu se da bre ejoso efam ho nyina se nipa bebre nya omo bill enti omo de we ba ya omo gina so omo twa hostel no emienu light no na eye na kakra student so omo bobo omo na fe omo akwakoye so hwe nya me cha de ye ne paniko ni didi nkoma enam se ye mpese ye student better so mo don benya kane prepare for the exams no nya me cha de ene ye issue check gina ya na mo issue check ama omo ti se me ka say yen light about for the 2 hotels. We Dr. Charles Obesapo Kasa Edema Kumasi Technical University. Yeah, mama, ne papa no wo mutintim ngoma Book Binders Association Ghana. Wo so manya ne tie na motetea se gutafo se veti dadwa dana dollar no bibi papa bi emfiri na asrete ma ya. Wo metoto wo shop no wo so wo mdo ho bagim. Ne sent ni se abane de contract ama wo ma ye nyuma akese wo brank wo so betimi aye bie ama Ghana fo mabunu kura enya bi so aye. Association chairman ya wo ne Sompa for Kasa ni wura kwame apiejei. Wo so wo ne ama boa ye den Emma 90 gram rem wana nka omo ton no 969 Ghana cedis no say adru 80 na chese niam no kwa na ekwani mu o se ba ko so na nka omo ton 320 adru 400 enti omo sra ban ono omo metranse no omo nkasa na sumdwe mra na de abese wono adwuma India for ne China for ye niam pa ye nsia se de mimi dia ye ni aye meme no omo no omo abese adwuma no kura wo manum Wada sabana nye bibia me hu se ayika no ho a ye guta fo abi nkyira o basi se o to shop ni so to shop se me de gima o ka hu se wa ma contract ya we so wa ma big industry contract no ye nye ka sho we kema wo bo enu nti ye ka se je gima e de school no contract no etimi e sanka na gima o he nti aban enye boko se ye nkari we with the membership 40 size now 380 January 380 7 meters say it be 850 the emuje papa no 700 yes from pound I 680 and look it's a sign. The only difference the woman is a pressure turn so at the time will be you know. Sompa FM. No out be out charity there ya sama I know the West is sitting action in terminal. Who said that you about already baba. This person man and I am one. All right, teacher Clement Bosu professor. I pay Magacho's announcement in there. Upo build me a pa Tony Bois. Professor Clement Jamishao. Member of phone call from Rantia Bob Obiati asem na wakano. That is idea here. Your dictions are so perfect. And also the account the video vijay. Pay the Friday Akabikai. And then you channel. Friday, you go to Tomuda. Fufu for Omo for Sobo strike. Omo we wear this. Sobo strike. Omo we book binders air strike. Aqua Drinkers Association said, "Sunday boy heading." So I bear Pequavia Pobua. You bet this boy Friday. Now another sanitation. You're on Potamo. Said in your message here.
your reports bebra yenya ntie se mo nya challenges and era kokko bebe fia oba Sunyani municipal for matwadi West for the bemwa ye be free in charge of sanitation mubu some questions they will answer it ni ape jina pain papa bi ana pomasi bre papa bi dem sam ready katekisi Papa Clef Oni opoku Shiva atnaze Papa ma chen mo Eda Papa yin de pom ti say Eda nyankropon dom ahoden wo ho enkwanso de ache yen nti nyaka de yenim se ode bedum yen so ama de pa chen fantastic because ya kwanya eni enya fantastic adom ode adom material say ya na me fe pa ti ko Sompa FM obehu katkis Adea fe de fe so mon ko hwebi na mon hu me mobo But command Dawson and command Dawson be remedy ni nyina ba kakra ame wonsane ya esi etie Alhaji Akambia kasa sense ntwerofo nti ene durumre bi a won kasa dodo na sense ntwerofo no kra nyom kasa afidie su no omo kyerɛkyerɛ no edurumre bi omudi ntro dodo omo ho batan eno kan bi na ye de no ebebro amo wonsane esi tie former Black Stars midfielder ina friend Kofi Pare kyerɛ mu pa dia Black Stars 2022 World Cup ebekoso Qatar no ye beje edi esi nan so ne be mu ni ahwe nra UEFA Champions League match Saudi okoso eno so ekowie sen ene Champions League draw enso ebetodwa na eno nso sen ne besi ekowie Carabao Cup eno nso fixtures no abetodwa ne yedi ni nyina ebre etiefo na production team no Industrials Kwacho Shu Gamamut wono etechi dendenden edi Iniesta etechi Vincent de Madridista Evangelist Ekan bi ena ni nyina mu no Elvis upon Esquire wo mo etechi enene apafo mienu Fada Gandhi enso techi na apafo mienu yatena se a yede nsem awdo no ebre etiefo eno ntia da sore kwa na me ne menua yentu aso ntimiti ene akwasi atachumbarima Papa Clef mene opoku Shiva anopointentem semeduko amanone nsem no yakaja kumkama enso atime dia ma hye ne suma menra na enye easy uram Europa UEFA Champions League playoff matches no enra na esewani enso akache na sei ena esikoye enra Medical Park Stadium no Turkey no Trabzonspor etena fie NFC Copenhagen Ediboni after 90 minutes of soccer fiesta no Trabzonspor and Shebi FC Copenhagen enso entimi and Shebi first leg no Copenhagen winning 2-1 eno aboa ama FC Copenhagen a qualify make say no omo rem the group stage draw anu achi PSV and Hoven and Rangers edi epani anu yeshe anu eyedin esanse the first leg no 2-2 Rangers vie and the PSV so no visa yedin akwanya beba amwadi nkunim wo mudi kobani a Rangers atwa PSV and Hoven akotwa mwe kabako a PSV and Hoven entimi qualify as say Rangers are qualify 3-2 on aggregator onu so ne wodi ewremu UEFA Champions League no emu enro Stadio Maxime Croatia no Dynamo Zagreb enso ebomoden echi Bodo and Glimt Ediboni na munium Ediboni no after 90 minutes na game na akoye 2-1 enti shane the first leg no Bodo and Glimt win 1-0 enti akoye 2-2 on aggregate and I'm saying there about 30 minutes of extra time no and a Dynamo Zagreb share additional 2 goals in the piece after 120 minutes na akoye 4-1 enti kani na boma 4-2 on aggregate Dynamo Zagreb and so a qualify the equanim nene bibianse sa UEFA Champions League the ultimate and a draw no e bus na shene so draw no and enwumre and a etodwa Istanbul meche Turkey na draw no 26 automatic qualifiers clubs mako aduonu nsia mo a qualified da no mo and e draw na mo and for mo a play off no mo qualify no mo ye mako nsia okani nyina boma 32 teams and e draw no and so mo ene na pot 1 no UEFA Champions League holders UEFA Europa League holders and na UEFA coefficient no urama countries omo league near rank omo soropa no mako nsia and so baba beka in the pot 1 say and the teams no esitie Real Madrid pot 1 and ania pretendenti o kan Eintracht Frankfurt efi Germany wo mu bi Manchester City England wo jinam AC Milan Italy wo kan bi Bayern Munich Germany o kan Paris Saint-Germain France one so pot 1 and RC Porto Portugal one so pot 1 and Ajax Amsterdam from Netherlands wo mu nyina pot 1
1 Oko Port 2 no so ahye ne suma me. So Rem Port 2 na clubs are omode mo so any true UEFA coefficient no na say na Port 2 no esi etie Liverpool from England or Port 2 Chelsea enso from England onso Port 2 FC Barcelona Port 2 Juventus Port 2 Atletico Madrid Port 2 Sevilla Port 2 RB Leipzig Port 2 and Tottenham Hotspur enso Port 2 Yentani enko Rem Port 3 no senior Port 3 say and anu so besia ko wie Borussia Dortmund ejinamu FC Salzburg Hobby Shakhtar Donetsk Inter Milan Napoli Sporting CP Bayer Leverkusen and Benfica wamuni team Saudwa wamunso Port 3 Udu ani chem Port 4 no so say and ACT your Club Brugge over Belgium Celtic every Scotland Maccabi Haifa every Israel Victoria Pleasant every Czech Republic Olympique Marseille every France Dynamo Zagreb every Croatia Rangers every Scotland and FC Copenhagen and so every Denmark and no airport no emunsem eno no na emra kakra touch ni say enya dia crabs omo every the same country ye betimi am omo akọ the same group and I'm saying to Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 na the clubs omo free the same country no omo ntimi enkom ema ne nye itena nwumre and a draw no eto bia ba 9:45 to 12 our latest on UEFA Champions League draw no e de munsem no ebe down kama pa Gentani enko PML England and a Carabao Cup third round no draw no so etocha na third round draw no say and anonsu esi ekwowie ya yero nsem edemamo na nyankropon ya tuma Leicester City and Newport A Country and so edebepani West Ham United and Blackburn Rovers and ebebo Wolves and Leeds United and edebepani Nottingham Forest and Tottenham Hotspur and edebepani the Danes so Bristol City and Lincoln City and so edebepani Manchester City Everton yard and Chelsea and so ede apemso obi abehuni level sadano Stevenage and Charlton Athletic and so edebepani Milton Keynes Dons a charity from MK Dons omo tenafie and a club and any more can be and so ede apemso still on Carabao Cup no Newcastle United and Crystal Palace and so ebebo 17 and so the Sheffield Wednesday edebepani another match no betting Arsenal and Brighton and Hove Albion and so edebepani Brentford and so betenafie no money Gillingham and so ede apemso Liverpool Masters Manchester United and Aston Villa and so edebepani AFC Bournemouth and so Everton and ebebo yet to win a match Liverpool woman Derby County and a November Basuminum some match and so on bebo and a Burnley and so any Crawley Town and so edebepemso no Carabao Cup in the third round draw no emunsem kakra and no yanko all the way company and now was Spotify company na enye easy and so wani and so kachre ni nane sie bo game bako and the chapapan di and Juan Carlos Unzwe ye body share ni monyam oni se papa oyare kakra enti no not hwiche mu a Juan Carlos Unzwe a former assistant coach at Barcelona ni this Barcelona no na Pep Guardiola and na head coach ameke se papa oyare enti no bo game and the share ni monyam no was Spotify company FC Barcelona and Manchester City and Edibo in 90 minutes corner we no na Barcelona Ashamiensa and Man City and so Ashamiensa Julian Alvarez and your first goal the Man City and Pierre-Emerick Aubameyang eteka Frankie de Jong and your second goal Edma Barcelona and Cole Palmer and your equalizer the Man City Memphis Depay ebe restore lead in Edma Barcelona and Riyad Mahrez at the penalty and your equalizer the Man City and 90 minutes corner we no FC Barcelona 3 Manchester City 3 Sompa 98.9 FM Sports Bet and an pay ya de April ninjina mu channel so say UEFA Europa matches no and then yankropon ya duma dodo na beba so ya ba 9:45 UEFA Europa matches outdo no so ya de honsam ebedmamo na Costa Rica so mani dia no say and no so honsam esitie uko ram Costa Rica shane sumame so ram at the 10th edition of FIFA Under-20 Women's World Cup no enye easy ninjina ne say ne umpire ebedwa exactly 11:30 p.m. when a semi-final game ayepo na 11:30 p.m. and Anajino a Spain and in Netherlands and ebebo 11:30 p.m. Spain and in Netherlands and edebebo and ya wabedi kunimino obe ram the grand finale of FIFA Under-20 Women's World Cup na ode ochna adea chi ochna na homachia adea chi ochna Brazil and so in Japan and so edebepem so in the Spain airborne na Brazil airport wabedi kunube shia the grand finale Jentani emrefie na no pay first 7 be MP so on Sompa 98.9 FM dia na
ye remu ewa eye yamo so krom Cote d'Ivoire mamu no enra ena ampem dakoa ene Bayelsa eye Queens edibani wafu zone B eye CAF Champions League no emafom no ediemu match no ano ye ten esanse no bia awene ne match ansa no mu besia omo de bania enso eba na wie no ampem dakoa anto atena sanse na Bayelsa Queens enso entimi anto atena eho na we table na for now no ampem dakoa omo 4 points Bayelsa Queens enso 4 points and no game no corner wie no ababa one di any Grace a champion and in as most valuable player MVP no eko edman ti ababa one di any Grace a champion no ne more the money so enipa na we Bayelsa Queens more 4 points and ampem dakoa more 4 points ampem dakoa next game on the Atleta from Togo and Edibebo eni and Bayelsa Queens next game no on so any USFA from Burkina Faso and so Edibepem so in this channel so two teams and qualified the free group no ma on be run all the semi-final stage anu enkomo no na edani enkopiem Gaka top 6 ekoso enra ewo Accra Sports Stadium enu Accra folk ene Chelsea Fibrekum ena edi ebani akansi enu mu yashi emu yaten ba ni nyina ba na wie no na yade se Brekum Chelsea ati Accra folk abon ekanan Accra folk entimi ase emu adabraka Mizak Afriye former player de ma club and din enso ene bunu is anasa Wayashin ono ene bo goals ni mienu edema Brekum Chelsea Kalu Watara former player the man Sokomai ono so bo go ni bi ena Awa Dramani former player the man Kranza Warriors ono so bo go ni bi etu Rama Division 1 Division 2 for Chelsea for form on nra omo ye house for hu adwuma papa omo she kan ena ya house work and to me anti be for now there semi final no bibia set Bechem United ene Mediema ene bebo ena Brekum Chelsea ene Great Olympics enso de bebo ene mo ambedi nkonim no mo be shia the grand finale of the Gaka G6 enu achi yanko piema Division 1 Super Cup no so match Saudi no etoja enra ano eyehye Tamale City ene Nsuatreman Football Club ena edi ebani akansie ne ba na wieye na obi ahye ne yonko eka bako penalty no obi ade to atena enu achi na si o sesima ene nyina ba na wieye na obi antimi ahye ne yonko dia yanko re na toprako yemo enam so ama eye Nsuatreman on penalties no ohye 9 ama Tamale City enso ehye miensa sese Nsuatreman anso qualifier wadi kopiem the grand finale of Super Cup Division 1 edienom now ram na we penalties the one yema esi ekọ ya hye ne so ma Tamale City aso e no Isanya Bila former player de mabofo oseni penalty Abdul Mubarak enso eseni penalty and Ali Ridwan enso eseni penalty Okonsu Atrema so ya Abbas Mohammed mxeni penalty Frederick Boateng again numu no onya goal no ono so mxeni penalty and Branton din ane Walid Nema ono ne ball winning penalty na de to neta enro so Atrema make us say 4-3 on penalties enra na honorable Ignatius Bafo wa edi ne birthday edi so Atrema team ni chirema when a packager omode ma honorable enti enro ma win game na final no omone Liberty Professionals the scientific soccer last edi be boani na Liberty game no omoche Samates esho mo 1-0 na Kwame Opon enenya goal ma Liberty enti yakopon ya de meda fieda Liberty eni so Atrema ene de be boani anya senketo kwenra na ensentwe ni baako e park na so after game no oni Baba Mahama edi nkomo na Baba Mahama football president ono a player edi man so Atrema team no na abrantia after game na same way na Baba Mahama enso edi tubia Sompa FM Bobutimina kwanya ebehwe bo ni na easy a top game because as a rivalries no omone ye show mo ede qualify by premier no intino na they came in for revenge ba aja yes only a prepare intino ampene amomonti it wasn't a small game, it was a very tough game. Wey ane ni Baba Mahama eka yesanse na enye small game ni nyina mu na no mu didi yie pa ntimi nkobo game wey ense papa no ne birthday sa enti abomo ba so se mo we ni ye ema honorable Ignatius Bafo wa enra ne birthday no so emu eye de yie pa ex Black Stars midfielder eye papa e friend Kofi Pare se dio yo sofo ena papa ni kiremu pa dia wonu de obisa na gidi o wonti obetimi de ne nan asifom de ne nsa ato ne boso a kire Ghana fo nyina se World Cup 2022 abekoso Ghana
Doha Qatar no Ghana Black Stars ebe winning at the trophy no kra no for the first time at the Aboman Ghana mu we ene Samoa eye Kofi Pare enso dia tudwa anopa ye den kire dia ma on Sompa 98.9 FM eso join e Facebook Sompa FM na Kumasi Asante Kodoko so ene dia ne kire me so join me na behwe ade Kodoko e Sudan na nura Kodoko amu the video bia Bernardo pa ya wanya bia hwe be ha me enti me so join me na behwe ade Kodoko video mu de free Sudan e dia mane some passports nie na urama Kodoko timi no anajo omu ko training kama na no e no mu the video na ba monti a enya asem keto akra eni se wo join ya Kodoko timi no last training session omu ya na training session omu ya no anajo no na bibia the players omu from hotel aba no na bibia e the kama na enya asem keto akra ne no players no e from hotel e be training kama na training session so ye kama in the Friday or chana Kodoko and Ahila and the bell point o join ya video na etwago no e Asante Kodoko team the video enu emunsam Krobia Kumasi Asante Kodoko no na still on Krobia Kumasi Asante Kodoko say Abrantia from Shadrack Ato and Penfoni na wi bibia from Panthers FC wonu so kobo tuma e di ama Krobia Kumasi Asante Kodoko na Kodoko Ivorian midfielder Eric said Zise we chiramu padi osina no na nkomu hwani mu sa against Ahila no Kodoko ebetimi adi nkunim enso ankoba no sa ba ni nyinam no ka kire Kodoko agitafo se nya ade so mo atiada wo mo toto niema se bia season ni hyase a ne omuntimi nyaye e pre-season no ombetimi aye amaniema koye ade amakrobia Kumasi Asante Kodoko esanso no de wo Ivory Coast no wate Kodoko din se Kodoko bono wo modin enti obai no wade bi beka ho amakodoko so trophy bia o se piemu o man Ghana no watimi ache ade asuomo nan so wani nsemu a wani nsi atudwa anopa de kire enso ade ama Kodoko akachi na no Richmond Lamte and John Tedeku se so mo join team na no pai e wo Ahila wo mo kaka o mo se bia pre-season no enso ebetimi akoso ade amakrobia Kumasi Asante Kodoko yende eni e yenko pie Glorious Accra's folk board member Alhaji Akambi na Alhaji Akambi echiremu a se ya na eya esansa dumra bi krompe so bekasa na ni nyina ne se ena obete blogger sa blogger si essence ntrofo adwuma esansa asam no ne wanka no eno mo tworo edeto ekobosa emwa ema adwuma no so entimi emfe ema adwuma no entimi ntumpon enti odi ho ya se bloggers ni bi wo ha asam wanka ne sa no wachi asam no ebasa na ne ka no ayesha we ni nsam a Alhaji Akambi wono so wode ababonte a yeda kire ade amawo yamra no ayebe ena anuma wo no wacha soro a wache bo yampese ebeje bo ene anopai enti ebesre elda ebesom na eye elda Kwame Nkwantabisa enso enema to aso eho ene birthday ni beba na mum ansa ne yebekọ no eye MD edema eye akefem eye Mr Promze ne yere amawusua ene na woda nti eba yebeka ena eye Notre Dame ata Anto Senior eye nire amawusua Promzi abna wusua nire abna wusua ene na woda nti eba in fact above K body pa ena eye Promzi wa Promzi wa eba ye visuals ena Notre Dame so ye Ness yes ene ono nso na woda Rita ene ye ono nso na woda Angie baby ene na woda ntie ba ye di Angie baby ya ba kama ntie above ke muntu aswe die waguo no eno na wutwa Sompa 98.9 FM. Amanfwe jackpot mu hini nabo. Betway atina kesie jackpot ni new. For 17 games. Na said ye wafani nyina etum pepepe. Wube di sika pori 16,500,000 Ghana cedis. For 1 CD 50 pesos petoso. Beti wanyansemu. So one if you do what ya entwebi. Kaise enhyehyɛ kakra wo ho. Gaming Commission of Ghana nsa hyase. Betway agodie no hu dontia. 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntina fa wosrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro
so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo ho ena kuma senso ahia wudu session so wo mo na nue dwabo so wo mo ho Sunyani ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. One more sciatica expert. Now, fear the other. Only man, I'm fearing you. If you're your friend, one chance in what person or boss one. Now, you're sure if you're very, very, very. The secret is Joy Chem Company Limited. Oh, Madam, I'm fear. Joy Chem Company Limited. It chance in price beer. A bit to say IBR, IDT, SSR, self lock, circular, tile, and shingle. Now, my dear, my Joy Chem phone chance in a dance. So, I feel the Joy Chem Company Limited. For one Casamu factory, one of Mutuamu chancing, where in your agent to Mabia. So, we see some Krahawa, Omwa Quenya, Omo de Bafaso, now a fasun with just cannon kakran, on the sum of free transport. I give you a mom with chance in the dance on the side. A crash strong gala cotton, a mom with chance in them, a man also angry 19, shot also, and you know, Joy Chem Company Limited. I was Sunyani, VRA, only run about that bank, Goyle Filling Station, promo 054-0125-818. Locate the main factory on the Techiman Kumasi Road. Our Hanswa Brigade. Yeah, Ben Liberty as on that. Over to me after Joy Chem for 054-0125-819. What wait don't from me friend got to. Hey, now I don't know. Sorry, if you're now what you say, from be a makoto. I wanted them in charge. Oh, the man, dear caller, Okasa, Menticasa, auntie. She said, Mamma, hey, if you're now you're now open a phone on Ayash, if you're Mamma, be so, ain't you better fridge, Abafi, Abra, and ye, baby, better you wine, Abafi, Abra won't mean for you. And idiot mistake. If you're so, what's your own quandamumian son? You did that, and a mobile phone, what's a Franco Trading Enterprise? And I'll call you. And problems when you now and can't face you. So, we know about the Franco Trading Enterprise. Super Techno phones, Pack 3 Pro, Infinix, Itel, Samsung, iPhone, Infinix, Hot 6, and 7. I face Samsung, X10, any X10 Plus, any mobile phones are who doing now. Our television sets, laptops, and a printers. Brand, any color, yeah, open. Baby, I will be Franco Trading Enterprise. Sefre one of the phones ever bro. Major door-to-door services. Latest phone, Bia Ababiano. Drekumunso, money jetemba no energy in Shenim. Ana opposite soccer bet. 020-9835-344 and 050-599-4800. Franco Trading Enterprise. Phone, Papa, if you. Onipa de obenya pomuden a ne wudi na wonom no eno na mo apomuden eno ntina abenfo hye you are what you eat ne santina Garden Herbal and Organic Shop abe pie Sunyani krobia we ma e boa ya pomuden Garden ya adwumakuo bi a yeto bibiduro hodo bia bi wo ho abibiduro a eboa sha yade bi te she diabetes, stroke, hypertension, malaria, typhoid ene nyarewa hodo a mitimodin afi wo bia wo so na opese ne sote oba ho a ye benya nura ma enya no nko a ope organic product any food supplement a ebotu yarewa afia oba ya so e ho so a obenya bi se ope gati na enya yira kwan kro a ye wo Sunyani krobia we mo Absa Bank Road no ultra top asoridan na apronsa ye toso mienu ase ho pe na gatin ewo sha ankrankro pebiato ana opebiatu ana ye de bre o wahwe no free number we 020905936 ana 0245775593 Gatin God's answer to health is nature. Wonim say any emrem so wubetia kaprempo ansa na yama wo bail eye free of charge wo sanso nim say etiamra se oposi ni de wo besha counter back abro don hwe aduanan woche ebra court enhye se yemfa wo ento ho se ye che wo
anaasa wo hu nipa bi akɔhyɛ counter bag ɛbro saa dɔn hwiri yi a yɛabɔ so yi a press our numbers 0302 766 756 0302 773 906 0302 787 373 or 0203 799 978. Justice sector support activity, no barrier to justice. Sompa FM. Sompa FM. Dear waguo no and no one witcha Sompa 98.9 FM. Sompa. All right, I don't pay. I know a thing said you was so no. Na yenyina yatina senda poku piesie ewa ha sansana nyako abronoma atana say it is daybreak on your frequency 98.9 megahertz. Mami nyako machen. Ye nua o seke. Nanti say Nyankopon adumunti me ho ye pa ya da sori adopei na ye wo nkwa edie. Ye de aseda bema otwedi ampo Nyankopon se waye yadum na odi ya beka ti asefo ho bio na oho te se adom eni ahumọ bro yeti ase Nyankopon na se eda na se pa se odi ya be hye ne da yi mu nso aseda nka ne din da amen patapizi yeah man alaji baby o na pogu piesie yes pasam che patapa yes I hope to say yo adom experience you can't complain. Adea Akye Abia say ya na the radio say. On say oda sore a uyu oda sore na fa ugina wardrobe animu a. Yeah. Na wadana tade we yani. Na wadana we yani. Na wadana we yani. Ya unhu de wonhye. What I say? We lady e ba ko pe o fire what say nyame. And whatever be the case, no say unhu de wonhye. Say ya me nsa kura na. Unhu de wonhye. Ba ko kure to bi. What I say? Unhu de wonhye. But e be duru ba bi no. Yeah. Na entade no a wo hu de wo nhye no na obi na select watade e de ahyew nema mienu ada se wawuo ana wo yare da ba wo enye hwe ntimi da bia me da sora pa na magina mentade fo no na mahwe a na me se awurade me na me yi matade o enne ya wodai me srew me kwa me nse ngure dem ha no na me na me san so echange matade ema obi engoro matade ema obi mfa matade enhye me ema obi mpesti me ema obi nyimaduro emma me awo Christ Jesus otumfo Nyankopon enne ya wodai awurade mfa saa doma chede no ene grace no emfa maye amen me alame okay, yes. If you ask of Fugu, oh, the other can be a can would hey, you want to be FM. We hear me. We hear you. But you watch it. As somebody who are being here, what you don't go back so. As if you were here, I was so. Ada say aha wahini hini no wosoro hwe wahini no wosoro na de aka nyina de beka ye ho yes osofo so age plot for baako ne aba na hini wosoro na wosi dan ya dan afo bi e wo se osoro ni bi fie asasi su de e agwadi o se ma me no sa ma me wasi fie sei wan talk say who de tena on te gwasi motivation o te ha na yakwa o ada say sofo bi aba ko school papa so for be aba oko school papa akwa wa say jamia si da ya se ko ya pa ozo ba say jamia jira mota si kwasi asempa na wa fo ka du global say papa but ene be di komo sure ene efie nkomo ene ebenya ample of time near the akasa ya be sanitation hopefully era kokko from Sunyani Municipal Assembly, Sanitation and Environment, where ebe join us, ewa na enene di oba, yeru akokwote ha, monyina motia, na obi ebusa no question no, etiefo nso bebusa no question, na wa answer. Oh, there be so no say ni fie no oba. No, People's Assembly na we no.
basa be ba ko kwa kasi wotu kwa yo asa oye ni meet the press bi asa meet the press wo be hurura ko na say ya me say na dey busa no questions and ya man infographics ara say ya gba na ya yi picture na dey a kire wo se penkwasi ndi mpa to nye ho a area 2 toilet so ni ajanambia so nye ho a area 3 so nye ho a ayi efeni say atronie station nye ho a new town toilet na ma no ko anopa me ba no masa lie me hu bi chache hopa yanko na masa lie den to me twa wo masene new town na we kwa na we aba sesa na ayi do makwam kofi ma ya otrai no otrai o delay no so kokakra se ti fi do too much wanyim na ka di pa be 7 aka kra do wanyim Sompa do tim ko di bra ni bra pa chompa bra no kwani ti fi do ti ka ni pa 2 am so go jazz adru so na go na ho kofi adru na ho amu wo kofi na kofi komen ko ave kofi na ho Sompa traya matraya Sompa FM wani Sompa FM wajem Sompa kofi ya no wiye o Sompa FM all that there different we lawyer fellow your degree na e ba ko a no eba okunturu mu na say ohun yem no yo ye okunturu mu za o so yem ha am say ma no mu ye cute say nya akona chi omu a o za say ne Messi kwame Adea ya wo wiase ne say na ya ba o so yem Adea ya wo wiase o tikam na tifi do that's I bass na tifi na say bass ja ba me de nyame anim ni no matter how type of transport am team no o ye den me ka kire na ka menye ngumi ho ene mbe e che o be taze mbe me last me si wo kumasi ayi Inshira FM wa du na me ka kire da ba ni say pacho I been for report to be mom na I say hey na me say me do fortunate na madam ayi kwasibu afo because ematipaye o say afford do ufri ha e kwa akra u say most 8 hours na ofere obi o ha ofere so be ka kire me say afford me no I say we see now buy fans enye fans pa oh yes sina ban o ban ma ho to wa sinayo na ho to pe papa na ma ho to anya sa u be si no na uti betimi power be 2 hours na nya ye severe yankopon nya sabe nhwan sa o ana bro ni nya kwasea enti e frɛ no sanitation no release easy ayensuo ene ban na wayi ato atwene ora se enti mpanifo kaka se bebuo bi se obi anya nsu anya ni kunafo okay enti su bredura ja kunafo na nya dai onsu ja kunafo na nya dai onsu osua but wa ma na nsu not very unsa so super hina kwara udi agro he ya obema na yare nti ubo ba na ya do na ubo na janu manu enti se mi ano jabi na janu manu nsu na no nto ono sua be jai nya sa hunu na no ochina obekọ hospital no yare nti bibia awrade boye bia no eye ba omo so ye boro so a ana ya na akoya adibia o ho no sex kura sei omo so ye sex but aggressive sex and enye and a sex no ye na at the right time unim finhye du nwotwe a manye benyame wado nya mfinhye du nwotwe na tra na wanyo adwuma na so wo ya ye ne papam benkofo obi de wan me kan no ntrese bia sia na sese abafike ba bia wo twema adwene ho no enye ho na madwene wo and me mfo so ma mfa madwene nko hoda ja arozing onto nje mante tieri anza be ka sex no nya kwa he na chi Sompa FM sex was in America okay ono abon say and I Monday no sports guy be say tamutimi bobo pa eya bra wa have sex okay but kenzo say ni tie ne ya pa one of Adea o ya emanity ni quantum sex so be ban
And Kwame, from experience, the most natural sleeping tablet in the world is legal sex. Okay. The most natural sleeping tablet is legal sex. Legal sex no ye den. Just sex ya asumdwe wom. Mbra wom oyo yere. Wow dia. Wow dia. Sorry so yam hihyew. Unya daje na dawie na ne oba dawie a. Oto ho se ya wan kwa me sleeping tablet bi obabusa anyako. Okay. Asama me kan I'm talking from experience. Oto ho se ya sleeping tablet bi anywhere chance ade no. Oto anu anu so yi first dia na. Nyako. Nyako ya no kwe. Me pa cho me to me nka ho asem fi say legally I'm not married. Nana poku say or kasa from experience because legally no, you are dancing na me. Enu ti na me so me ka say legally illegal I am not married. Illegal one. And I have not encountered illegal sex. I have not encountered illegal sex. Neither are you a virgin. There be also legal and illegal need to say. Legally I'm not married. Okay. And I have not encountered illegal sex. Illegal sex. Yes. You encountered sex. We answered the question. We answered the question based on the question. I have not encountered illegal sex. Hey, madam. Hey, bra. Hey, madam. Hey, teacher. Hey, madam. Nyako. Police ni be say. Mami yako. Asema okay, we sure. Ayo. Bisane say. Question on to Bisano. In his capacity as what? As a listener. Okay, listeners want a limitation. Someone yako eba be wie anymore. Say ya me adma 3rd September. Also for justice. Enti also for justice so nyame adma opampa inform mame chance na me nya MC. Mebusa no also for o first time on ni hia ni ana se mo hia dada. So ya oben ne ho. Na tambe na mo hia ye. Enti ebe wie yanim. Nyakoso de anche bi eba be wie yanim. Say am pass also oni illegal and illegal ya. Ebe wie yanim. Me odi ja ebe test ya. Emede. Kofi da akoba wan fie. Region so a. Yenya nu ho de wo sra ba tia cross. Yenu ya botera. Ayi kwame. Yey. Papa bi wo wan fie on. No won kola mi enu. Okay. Na nkora na ye stubborn. Wo starting mass, wo sa akora bi starting mass mo so di sisi ni papa. Na nkora na ye do mo akoba akokɔ do mass na ba akokɔ susek. School papa. Na wo te borofo nso. Nti wa wie school. Wa wie susek. Wa fi se wa nyini. Wa twa nso. Nti oye ne papa azan wo hwe. Nti ma na ba ho a nso papa na anko school. Nti oni ni nua boy ni din koma. Dale. The girls came here. They said they should prepare. You take us out this evening. Come brofo. Papa to us say, Kofi. Brofo mo kan. Ebe wi ma ni ntwie o. No papa nya hwe e bus bi e kenkan ye na ya na ka friend ni bus mi si ya na hwe ya ne say, "Mami ba yam."